Maysa akmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket kanayon ko apat padaanan dagiti baro nga upload yo. Naawis akmet ang nagsurat bareng mapagasatan met a maibasa ken maidrama toy nanomo asurat ko. Naladawak a nakiasawa gapu ta tinulungak pay a nag-eskwela dagiti tallo a kakabsat ko. 35 titawan ko, idinto ta 23 laang met titawan ni Aida, idi nagkalaysa kami. Kaasi ti Apo na addaan kami met iti dua nga anak, nga isu ti makagapo no apay ang naggaggagat ken nagsingsing petak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawenan iti 10 ti inaudi nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Ni, nagsako ka magtanabing mangon lakay. Uwan bakit? Masaba kami ama pa ni Jagardin. Iti gusta, masaba mo't amalpas ko ti agispray. Kat nagkape ka nga rodan. Uwan, itay pa naglutok iti arena. Isumatan nating kape. Nakalutok pa ni tinaboy. Sikantod ang luto iti sida balunan nagitubing ha. Wala kay, ng madamdaman ton. Huston to inton aglukat store. Sigurado nga min a frozen foods manen ti kayat dagiti anak ta abalunan. Numabalin, saan mo unay arwaman dagiti anak ta iti frozen foods bakit? Saan kanukat alasalun at dagita amakmakan ita? May mayat mutla ang nunateng ti sida inda. Ay na, di damot nga rod kayat tinateng lakay. Saan da ka no amatil muntiin na po'y nunateng ti sida anda. Talaga sa balin nagitubing ita. Napili na iti masida. Naku namon lakay. Isuda pa'y kit din ati matungtungpal. Numaminsan saan amaw-awatan ti kayat da. Malala. Sigalat tangarudan ti makamu dito'y bagay. Mapana ko. Tani, lumawagay. Umayak tumangan inton madamdama. Sa dinan ti papa ng bagay. Mapanak man biit ijay klinik lakay. Mapanak man agpabipi. Abay, agan ano kaya? Masansan nga rod ang makariknaak itipan na kaulaw. Ay, kuyugan ka na. Ay saan na lakay. Kabailakon nga oray siyak lang timapan. Saan na bale taas si daglaang matiklinik manipod dito'y balay. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din ayan. Sige nga ron bakit? Agpayong ka, tani, nagpulot ti panawan. Wen. Sige nga ron, tamapanak mo tani Jagardin. Barang malpas kumot itante agabono. Atay ta, nalpas ko man lang. May nabunuan na kiti mula ka patatas. Mamunulayang nabulan ti unayan. Mabalin tumatan nga pitan. Parang matsyambaan tumamot tinangato presyo. Ay gasta. At damot gunggunak nagkaragkarte. Marik magtibisan ko na. Tinasayat. Agawit ak pala. Agsublay ak tumanin itong madamdama. Tay tuloy ko adalusan nagiti naruutan na pasip tinagmula. Manong George! Ha? Manong! Ni Manong Bernadette tayo George! siya. Adak dito ating ko! Ape ka tayo! Ay na, Manong! Apa yan? Nagtartaray kan sa amin ng may dilon. Wan, Manong! Ningamin manang Aida! Oh, ape ni manang mo. Intaray day di ospital! Anya? Diyos ko. At tuyak, asi papakumbabang agdawat iti tulong kan kasim. Pangasim ka diya. At di mo baybayan da asawa. Ispalim ko ma, iti mabalin apakay sagmakan na. Pangasim, Diyos ko. Kat, kumusta matan ti asawa manak ko? Kasi ti Diyos na lang. Medyo okay matandi ka sa sahad na. Anya nga ikano ti sakit na, baro. Sigun ka dagiti rimor a resulta ti laboratories na.
diabetic ta asawa. Ay sus, hindi kat kasapulan na mutan ti aginsulin. Depende to na nanang. Barang no kabailan pa iti agas. Iti kasta, oraysan pa ilaan nga aginsulin. Ay una yun. Masapul aliklikan ng dagiti makmakan nga agpangato iti blood sugar. Kapilitan nanang. Isumot lagayam. Akanayon na nga ibaga maululaw. Kan kaslag kakapsot kanunukwa. Iso adya ako ni kuykuyog iti garden. Iso asika, andadamot ti salunat mo anak ko. No adda marikrik na agpa-check up ka mutan. Iti kasta, maamuan no anya ti husto ang makagapo. Diyo iyalang-alang, tanarigrigat no mabaybayan. Dakdakkel aparikot no bilang laeng. Mangan kan bakit? Anong sampay lang tagsi day tili ng bunga natin? Day timot tinapoy mo. Inlutuan ka iti brown rice. Mayat ka no day ito para itikas kan ka diabetic. Agyaman naklakay. Awan na nyaman na bakit? Hala, mangan ka. Itikas ta. Makatumar ka matan iti agas mo. Ado timbawal ti doktora kanam. Isama sa pula bantayam dagiti kang kanam. Itikas ta. Taras kang hagimbag bakit? Wala kay. Agpaimbag ka. Itikas ta. Agditin natayo pa iti mabayag. Wan ka dila kay. Di ka agdanag, ta sa anak pa'y matkat amatay. Kunada nga rodan, masamang damo, mahirap mamatay. Mala, makanta nga rudan. Tani, agsubliak pa iti garden. Mapangkumot bisitahan dagiti mula kapatatas. Mapangkumot kita, no mabalinan ang maapit. Jeremy, umay ka man biit. Jeremy. Sa dino ti ayan ni manang mo. At do'y Jerwar, mami. Aglablaba. Kasta ka di. Ay na, kaasimot ni manang mo. Imbes asya kumati mga aramid iti dayjay. Bayan yun, mami. Kabailan ni manang dayjay. Nagpiksan to pa'y aglaba. Unay kan ay anak ko. Ingka katulungan ti kapsat mo. Iwan ka di. Talaga matatulunga kinton madamdam mga gisampay ni manang Jessa. Sige. Aywan, ibagam tuman, tanumalpas nga aglaba kat mangilambong iti okra ken ugot ti kamote, ta iso ti sidaak inton aldaw. Siya kun ati mangilambong, mami. Kabailam aya. Kitwen. Apay, awan bilibyo kanyak aya. Mala, ingkaman nga rod mangilambong anak ko. Itikas na, saan nga isupay nga aramidan ni manang mo inton madamdama. Ariglado, mami. Oops. Agyaman nak. Nalpas ko matlaang nga ginawgawan dagiti linabaak. Nagsakit ti sikit ko. Bagkati kong titimba, tay sampay kong dagitoy. Edi kasta, mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Manang, tulungan kang magsampay. Ha? Sige man nga rod ading. Tani, nabanugak a nagigalgal kan naggawgaw. Wan, manang. Ne, anya dagiti limitam iti ayan ti imam ading. Daytoy. Jak nga rod ammo, manang. Mga nunaalak iti panagayayam iti volleyball. Kanayon ak ngamin amatirwan iti bola. Kasta? Wen, Ada pa'y matitayan ti sakam. tada dagiti gundaway mapatukma. Kan agparintumangak no kasya akamatak ti bola, manang. Kasanukat naglupoy kamat ngamin. Kas kala babae nga gargaraw. Baklakan samat, Jeremy. Uy, saan niya? Bakla nga. Sika nga'y tumboy ka. Eh di wow. Ala,
Umaynak tulungan nga gisampay. Wano, umaynak laang disturbuan. Siyempre, umay katulungan nga gisampay amanang. Mala, tulungan nak nga rudan, tani. Nagdagsan to'y ulas. Paspasan tapay anaimbag. Itikasta, daras amamagaan. Partakan ta ti magna ading. Itikasta, saan ta amala daw ama panag-eskwela. Mabit lang manang. Kasla marigata nak nga umangas. Kasla mo ulaw ak. Anya, ni apay ngay. Tsaka mo. Kasla kakapsutak matan. Anya, ay sus, kasano daytan? Sapay awan kadwata. Nangan ka matitay bigat saan aya? Un manang. Nagadupay nga rutikinan ko. Ato'y ti danom. Uminom ka pa'y laang. Agyaman ak manang. Urayak lang na bang aral nga minom. Kat, okay ka ka din? Un manang. Sigurado ka? Un. Ibagam laang no di mo ka baalan, tauray ag sublitan iti balay. Ibagata ka damami kan daddy, iti kasta may pa-check up da ka. Saanan manang. Okay akon. Ang mga nubanok ko lang da ito eh. Ala, ituloy ta nga rudan ti magna. No adda lumabas alugan, paraan ta makilugan ta. Iti kasta, saan kan amabannog amagna? Kantap no daras ta makadano ni Jay Eskwelaan. Kumusta kan, anak ko? Naimbag ka day? Kaasi ti apo tatang, ininot matan nga agsubsubli iti sigod ti pigsak. Saan akas ini, akanayo nak nga agkakapsot kan awan gaganay gaya. Nasayaat mo't nga ron, ano kasta, anak ko? Talaga, ayat ti Diyos. Kaputa di na intulog nga dadagi sa mapasamak ka. Husto kayo tatang. Ni George ngay, sa dino tayan niya. Ay nasapa manen anapan ijay garden tatang. Amuyo mat no kasano ti kinagagat di manugang yo. Imbaglaing ay. Tan nakatumpong kay tinagagad ken na anos nga asawa anak ko. Malaksid iti dayta, awan pa'y pulos bisyo na. Launay atatang. Ba nagapagyamyaman ako na iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa akas kini George. Ay wala. Pagyamanak mo't unay, kaputakas kini Diyos, tinakiasawam. At daamin ang kingkwa na tigalat ti may sa alalaki asap-sapulan ti may sa babae. Awanan ti may pagkakinkwa na anak ko. Pudno day tatatang. Iso amakunak at talaga nagasatak. Nagasat kami nga agina. Gaputan ni George ti impaay ti apo kada kami. Mami, Apay, Jeremy. ngayon naman titid mo abalon ko ita. Apay, pangan-anom ay ti kwarta anak ko. Mapanak ko magpa-check up, mami. Ha? Agpa-check up ko na. Un, mami. Apay, agan ano ka ay anak ko. Masansan nga rod mo na makarik na kitipan nakaulaw, mami. Anya? Ay sus, ang mga noan niya matday tananak ko. Bayam, kasaritak to di amayo. Taisun ti mangkuyog kan ka amapan agpa-check up. Jak pa'y mat ngamin mabalin ti rumwar, ta sa anak pa'y unay anaimbag. Saanin, mami? Ikandaklangan iti kwartang aramatak. Tauray siya akong timapan. Sigurado nga minamakumikom ni Daddy Jagarden. Nangruna ita ta panag-aapitan. Ay na, bayam ti panagapit na. Tamabalin mat ama itantan. Importante ti salunat mo anak ko. Ang mami, sumrekak pa'y eskwilahan ita. Inton malumak ton amapan iti doktor. Sige, ikan ka iti kwartam. Agam awagam ni Antim a Bernadette. Taiso pa'y laang timang kadwakan ka amapan nagpa-check up, Juan. Sige, mami. Sige anak ko, aganan nagkangarod, Juan.
di ka unay agbambanog. Uminom ka iti adu-adanom. Uy, mami. Mala, ingkaayabanan ni manang mo tamapan kayon, tani aldawan. Ay na, nasaya at mata si mangput kan lakay. Naskan ama pantay di ospital itamat laang. Ha? Ospital ko na. Wala kay, naawanan ka no iti puot ni Jeremy iti eskwelaan. Iso nga intaray da iti ospital. Anya? Ano? Apay ka no? Ano min Jeremy? Apay anaawanan iti puot. Tiyaga mula kay, tinasayaan, agrobot kan tamapantan iti ospital. Bernadette, Manong, sa tinutain ni Jeremy. ada iti ICU, Manong. Anya? Delikado ti kasasaad na. Apay ka no, aya? Anya ti sakit ni Jeremy? Awan pa iti usto a diagnosis na, Manong. Ngam sigun kadag iti doktor amang tamtamingkan ko na. Amang ano, ada sakit na iti dara. Anya? Kumusta ni Jeremy, anak ko? Dayjay. Matapay lang iti ICU na. Agam, kasi ti Diyos. Ininot mo din nga agsubsubli iti sigon. Sana kasi iti damo akas taon na iti pusyaw na. Ay, kaasi mo ti apo ko. Imub ubingan pa ilaang. Ngam naadaan mo din iti kasta asakit. Wali nga ron, nanang. Matutugo na iti puso ka mang buibuyay tanak ko. Lumabalin la kumasyakon. Di manglakam iti laklak-aman na ita. Lumabalin la kumananang. Maawatan ka. Maawatak ti marikrignam, anak ko. Ang amdi ka kumamaawanan iti namnaman. Adda kaasi ti Diyos, anak ko. Amo kan mamati ak asaan na abaybay anti apo ko. Patyak nga agimbag tumit laeng ni Jeremy. Sabay ko mga ruta kastananang. Iso na lang taparikot ko ita. No sa dino ti pagbiro ka kitag tunari ti dara. Numasapol nga agpanawagan ka, ay kataramidam anak ko. Agpatulong ka kadag iti masagnan. Bareng adda mabiro kam nga agitunar iti dara. Wala nang. Kasta talaga ti arabidag. Ado yung ti kapingain paghatang mo, Manong. Pagyaman ang kating ko. Awan sa may turong mo, Manong. Wala nga ron. Apay no agawid ka pa'y. E di kasta makaina na kamad. Siyak pa'y laang timang bantay ka ni Jeremy. No gawid ak. Sigurado ajak matlang makaturog iti kapapanuno. Wan ngam at least nga da kay Jabalayo. Alan, agawid ka pa'y, Manong. Iti kasta, may turog mo mga turay a pagbiit laang. Sige. Sigapay lang nga rin ti makamu dito eh. Wen? Wan, Manong. Awan rin mga pagdanagam. Sana bale, taawagan ka adagos. No anya man ti ibagadag iti doktor. Pagyaman na kating ko. Magringat langit din ti kasto yung sasaanin mo itananang. Ay, anak ko. Siyak mo ti tao nga 10 bisyo na. Inaramit ko ba't amin na pagsayaan ti pamilya. Lasing pratak matante ko na. Ang maapoy siyak pa'y. Apoy siyak pa'y tinapili ti Diyos sa subukin iti kastoy. Apoy lanang. Kurang ka di pa'y tararamidag. Anak ko. Iti mo, tasawak nilang sakit. Ita, di matanak ko. Hindi na una niya tilagbasulag iti Diyos. Daapay akay kayat nagay ikan iti kastoy a klase iti panumok.
Anya nanang. Oh, pagkalmaang kumalaang direk naman ako. Padyak amalasatan tumadlaang ti pamilyam daytoy a panubok. Nasingpet nga ubing ni Jeremy. Eso nga amok asaan abaybayan ti Diyos ti apo ko. Nasingpet ka nga amakan asawa anak ko. Awanan ti maibagakan ka. Amok abuy-buyaan na ka ti Diyos. Banbantayan na dagiti rikat mo. Ket padyak agong gunaan na kanto anak ko. Nanang. Agmay-may sa tayo ako mararagkan ko na. Kidawan tayo tinaan-anay apan narabay na kada tayo. Kadawatan tayo apaimbagan na matan ni Jeremy. Kas na kunakon, di ka kumamapukawan itinamnama. At daasi ti Diyos. Kat mamati ak asaan da tayo abaybayan. Basta di tayo kumaumibot kan kuana, anak ko. Awagan na kumalatan itinagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdamaket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawak ket ditoy kami metten anak naet manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiyagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anya man ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ni, apay ni Philip, Elpidio. Nasabat ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kanon ni Philip. Kapu iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bulay di kalman. Anya? Sa dino tayo tinalay ng anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom nyo. Amuyo mat nga do ti madadaal itay. Yak mating gagara nanang. Dita, sumungpat pa lang. Kaya't mo pa iti baon, ha? Saan ang datang? Di mo't imbagak ano bason mo, di ka nagkalintigan pa eh. Undatang. Huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag, at dakar pa nga mga kalintigan, wano grason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, katigan agrason bay, nawatam. Undatang. Onya, ulitin pa'y ka ditegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan ang datang? Intong kon, pilayan kalagang nga rodan, tapno agtalinag kalagan dito'y balay. Husto ka rin day talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang, ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y. Diyak mo nanang, ang mga ni Judith, uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwadagita nanang? Ang mga ni Philip. Inyornos ko matanda iti papel kin libro itay. Saan ko ako dagita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao anagapo ijay talon. Ngam kastoy paylaang mat ti masang patak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat aglinis kayo mat. Naglinis ako nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo no asino ti akin kuko kadagita nanang. Basta siya,
inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti ururayon nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip, Judith, umayo nga minan urnusan agpin na tudo kayo pay laang mat. May sakamot, Gladys. Imbes asika ti mangisuro kadagiti adtim. Saan mat? Sika ti inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita, ay kat urnusam beten Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti maisuro, nanang. Namin anok meten nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnusamon sakbay asumangpet je amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot, numadanunan na dagita anakawara. Hoy, Philip, nagsaor ka. Apay nga adda ka dita nakalinong. Wan nga rod umay kakit din, tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta, makaawid tayo matan. Nabanungak na rudan. Nagsakitan kayo makahagbag o titiruhot. Agwantis ka ngamin Uwan, gwantis ang manang. Nasakit latta. Naging pismat ngamin to'y gwantis sa ginatang ni nanang. No, day tapa nagreklamom, kat nagbagot ka kuman iti ruot, di adda kumanalpas mo. Isupay Anya launay ayat ipakaringguran yung agkakapsat. Ang trabaho kayo lang gani. Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung itindagdalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto matinday tapa na ginanam Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Gunggunaman. Nalalala, agawaan niyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Tatang. Bumawang ka ditan, Gladys. Ringam mo't kita addem tani aldawan. Ay na, bay ang pailaang idalakay. Nasapa pay mat. Alas 4 pailaang iti parbangon. Isupay mat ti may sa oras apan naturog da Ay, sana mabalindelya. Askan lang asuruan damat tindagluto. Saan nga agnanayon asikalat tandaglut-luto para kadakwada? Saan abali takabaelak pay mat lakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog iti rabi. Isunas kan lang masapa damat nga gring Helpidyo. Ay, bumangon kayo ditan kurot na eh. Di urahing umayak pa lang ditay tayo. Tatang. Ringin mo da kita dem. Tang. Ay, unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para maglaing kadakwada ti kastingar aramidag. Kung saan da masuruan ita, sigurado nga isudan tubot lang tinakakaasin o bilang lang. Iso kabayatan nga ubing dabay. Suruam itaan kadagiti trabaho. Saan lang at dito'y unag tibalay? No di kat karamanan ni Jetalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadil-dilawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damot lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apa yung agsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manen aya, anyaman nga minan ti inaramid yo, tapay abinaot da kayo di amayo. Narabyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa na kaya ayam iti balay ti kaiskwila ak nanang. Kadsi ka ngay mat Judith. Di magasak lang mat iti balay ti kaiskwila Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amo yumet adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day ta na panagsangsangit yo. Ni manang yung ay Gladys, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Mala, itulod mo man nga to'y ginatang ko amasida iti ayan na anak ko.
Ibagam ta iso ti iluto na apang rabyan tayo. Nanang, Mabisin ako, nanang. uray siya nanang. Mabisinak matan. Adda tinapay a ginatang ko. Mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yo. Nagbital taon niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manan inton bigat. Uwan nga rod ah. Oh, apay ayan no sabado manan inton bigat. Masadot ka manan ama panijay talon, kasta ka di. Law na ya manang. Sapi nakapudpudot iti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki. Isu pa iti sadot nga trabaho iti talon. Uwan nga rod ah. Makapasadot mat ngamin. San abali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka ah. Ta saan ka matanayan nakabak ng Philip? Uwan nga rod ah. Sapi nakaungungit ni tata. Ay sus! Sika talaga. Nagadua reklamom. O sige, magnatayo kit din. Iti kasta, makaawit tayo ni Jebalay. Amangan no pautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imat ko nak nga gawid ka dakos kalpasan di klasem. Hingam sa dino tinapnapanam, ha? Hapingit ang alaang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko nak, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan basketball, ha? Nabsog ka kadi anapan ayam? San tatang? Nabanlog ka, kasta ka din. Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito'y balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Yung talaga natangkan di ulom. Anay ko. Gusto na tatang. Ikarik. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Saan ako na mag-iayam iti basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatangkan mo't gamit yung ulo na. Awan teng-tengken lasaw. Ang pinalalwang mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatangkan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga raramidag katakitan nakta. Ngam kinaam ata numaminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kin ni Philip. Gusto? Nagkatuga nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay ka sila na uli magtibalay bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayo dagitubing. Ay na, nakaturog tapay alakay. Anya? Ay! Ringam itan aldawan. Ay kat mariingdan tulat na alakay. Ay sos! San amabalin ti kastakan yak dalya? Elpidio. Gladys! Unit! Pili! Bumawang ganitan! Bumta ka dyan sa haratinwang ngum nakailag kayo pelaan dyan na! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon kayo dito, tado ti matrabaho! Gladys, Tatang? nagkuyog kayo kini Judith ang mapanbang ipastor kadagiti dingwan tayo. Uwan tatang. Kitaan nyo, tadyat na mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras ang mabalin apakatin na ganda. Uwan tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ita painuman into naldaw. Uwan tatang. Sa dino tayo ni Philip. Apay ka di, tatang. Agrubat ka ba tayo? Tagkuyog tama pa ni Jatalon. Tulungan na nga garado. Un tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito'y balay. Sumaruno kayo to ni Jatalon. Tato ti maarami di jay, ha? Uwan tatang.
Nasaya at tasimangpot kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni Paris ko titarakan na baka. Di magasakit di balay da. Nangalakit isidan tayo. Ay kat na imas nga ron ti pangrabyan tayo itaalakay. Lao na ya bakit. Aywan, sa dino tayo nagidanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gasta ya. Wen lakay. Apay. Adda ka ti pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayamid ang ag-review. Di mo itang disturbuan. Siya akong timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, iti kasta makainanakamat ang nagkapoy jay talon. Siga kiti ati agina na bakit? Amo ka na panog ka na pan nakilabada. Iso siya akong tagluto. Ala, si kangarod ti makaammo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka itong inton makaluto ako. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Nan, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ne, line of 9 mo't amin ngagpweso. Wala kay. Daytoy mo ti card ni Judith. Nan. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ningay Philip, ayan mo't ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Nan, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat na bakit? Wala kay. Talaga na sirip, kita nakta bakit? Wala kay. At damanin ako magkakita ng trabaho no kastoy lang bakit? Oray siya mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak. Ha? Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayo. Na itasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamunan tayon. Oh, anyang itin lutom asidaan tayo, lakay. Nangyang rakiti bukal bakit? Linaw ka kiti karni ti baboy. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagpanglubutan ti sidain tayo. Wow, katumanin ti makan ko nakastilaan. Nalalala, agtugaw kayo. Agikitan tayo ang mga anak ko. Ang amsakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayo nga agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iti ospital. Saanan bakit? Ay kimbakak matlaang. Nalapit na panog ko lang dito eh. Narabisan ak namin dito na minsan ngaldogat. Wan angam ni. Saan matin abo mababati-gurigor mo? Nakamanukan atumar iti agas. Angam saan mat apumipit iputot mo? Ay, wan karata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adulaya. Taag sa bawak man. Parang pumipiyat irik na. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip. Tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan tirik nam lakay. At damot lang ang kadipimipian na. Ay, diyan araw mo bakit? Diyan mo doon mawawatan tirik na. Malaminak. Indong kon, napudot mo ng tirik na. Sakit lang sakit, di bagbagit. Kasi lang makunkunot tila sa lasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay. Ay, kaya't kundi mapaniya talo na talaga jakpay lang kabawilan. Ay na di mon pilitan lakay. Agina nakakit di.
iti kasta daras kang umimbag. No kunak tuma ngamin nga idigos mo, iti naarbisan ka. Ngam natangkan mo ti ulong. Ay, talaga siguro mo ta. Dimtang mo ti sakit ko bakit. Mangluto ka man kit iti lungaw. Taiso ti ka na. Ikami ti ado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karni ti manok kan itlog. Sige lakay, mabiit lang nga rin tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam elpidyo, nakabunang ka man. Mapanag iti talon bakit? Mapanag ko sarungkaran dagiti mula. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapanbakan. Sa nabali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid akmo't ladagos bakit. Ang lakay. Awan ka di tirumbang nga pagtanagam dilya. Kaba ilak ti bagik ko nakmanan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agamig hininanang yo. Kas makita yo man, basit lang to'y daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan nako. Tay sulayang tayo ti may patawid may kada kayong agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo ang maungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dayto nga aramidan mi. Gladys, Tatang, sigat ti inauna. Iso kita ang ti pagsayahatan yung agkakapsat. Suruam lagi ti addim kadagiti banag adidaan mo. wan tatang. Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adda mo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo lat tamat nga isurukan ko na. Wala nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaude. Ang kanayon mo laglagipon asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumpang nalang nga aramidem mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamotin kada kami kininanang mo. wan tatang. Uray ka sano ti kinarigat ti biyagan lako. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak ka dagiti panupo kadumteng. Aramidan nyo kit di dagita akarit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Miss F, nakita ken nariknak dagiti rigat ken sakripisyo dagiti dadakkelmi. Ket no saan siguro akas jay ti kinaistrikto da idi kada kami nga agkakapsat, amangan no saan kami met anakaadal, ket saan met siguro anapintas ti kasasaad mi iti biag ita. Isu nga ita, aramidan mi met amin akabaalan mi, tapno makasubalit kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangiornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Philip. Ken ka pagayam, Philip. Nagasat dagiti anak adumngeg kadagiti naganak. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Makapalagip iti kinaubing ken ti biag idi. Work before you eat nga kunada. Saan akas ita apuro gadgets, computer ken cellphone ti ubing. Saan da maibaon, agunget da pay kitdi no kwa. Apaan da kapay. No ikumparam dagiti stricto a parents ken dagiti saan nga stricto wenno nalukay a parents kadagiti anak da, makitam ti diferensya na. Ket kablaawan ka pagayam Philip, kastameten kadagiti kakabsat mo. Ken syempre, kadagiti dadakkelyo. Kablaawan kayo iti balligi anaragpatyo iti likodan ti kinarigat ken kinaistrikto dagiti nagannakyo. Alakastan pagayam Philip, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Shane.
Naawi sakmat ang nagsurat, gaputa kayat kong ay binglay, wenno isalaysay tinagbalin apadas ko. Makunak arigat kan sa tinapasarak iti puder dagiti nang tagibi, wenno nangampon kanyak akapsat matlaang ti mismo nga inak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Mama, mabalin ka di asukatan yu ti bado? Anya manen ayat aramid mo nga ubing, Apay akapitpitak ti badom, ha? Umay ka man dito, Naigalisak ngamin, kabayatan ti panagnak amapan iji balay da Uncle Rudy, Mama. Huston, Mama. Isandang niyo kumantimang bawat kanya. Daytoy po. Anay ko, Mama. Huston. Agan ano kayo manin nga ginaaya? Ape ababauto man ito nakta. Kita ang tinarami tinalaing nga anak mo. Napan manin nagbulakbol, kat simangpat anak karugrugit ti bado na. Sa dino ngamin aya tinapnapan ng siyeng. Kunakmod ngamin ngagtali nagkalahan dito'y balay. Ay na, uray agan ano ka amang bagbagakan ko na Samuel. Di na kan tumula ang denggan. Ngamin, talaga anatangkan ti ulo na. Ngala, bayamon bakit? Talagang sakastanan. Awansan pa nagbalbaliw na. Apay nga takas jay da mamakan papakanyag. Apay nga ta nakaungungat da kanyag. Basit lang nga pindot ko. Lapigosan na ko ni Mama. Kapukadi, tasaan da kapudpud no nga anak. Anay ko, apay nga yan nagsakit matan ti tiyan ko, Mama. Kasano, kat nagrawat ka ngamin. Nagadutikinan mo, ngam awan mat maitultulong mo. Ay na, bayamon. Ubing pa'y ti anak ta. Isulti mo pa lang pilitin na tumulong ka data. Ay sus, no ita ang panawan, awanan ti ubing ken nataangan no trabaho ti pagsasaritaan. Uray ubing, nasken laeng at tumulong meten kadagiti trabaho dito balay. Saan ket aday tamang mangan laeng tar aramiden na. Kasi ita, gapu iti kinarawat na, si makit lang aruden ti tiyan na. Anay ko, anay. Talaga nagsakit ti tiyan ko, Mama. Anya nga iti aramida. Hay, jak amukan ka. Tumal na ka man, tamatitilang akong iti kasasangit mo. Sumardeng ka siya. Hingga kat maturugan tanay, rabiin. Anay ko. Nagsakit na talaga ti tiyan ko, Mama. Papa. Anya nga iti aramida. Nitakarkarwan nakit din tagsangit. Ingka man laangan ipupok iti CR day tanga uwing. Barang sumardangan ngagsangsangit, makarangrang. Mama, Papa, parwanan ako ditoy. Maasi kayo kumamat kanyag. Please, ikarikasahan ako nga sangit pa'y. Iti kasta, saan kayo na marangrang? Basta parwanan ako man ditoy. Bakit? Kinisem ka diti kwarta kiti pitaka. Awan ti kiniskis saya ka kwartam Samuel. Jok tupay amuno sa dino ti ayan ti pitakam. Ne. Apay nga nga adda mapukpukaw a kwarta. Pamuk ti bilang na tayo. Ay kat jay siguro anak mo atin ang kisay. Ha? Ta sino kumapay nga iti daduma amangalan no saan ani Shane.
Agsagana tayo dya babae. Talaga ang makaraman kanyak no matuktala kay so tinangkasay iti kwarta. No kasta, talaga gayam asika tinangkasay iti kwarta. Wen, Papa, kurang mat nga mintinted yu a kwarta kat nagado ti babayada. Ha! Ammum ka di, ngagbabawi ak anang tagibigan ka. Awan lang arudan ti ammum, agtatakaw ka ba'y? Sorry, Papa. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Promise. Awan na nagkakititibain. Pinakan, binaduan, kan inikanda ka itinasaya tabiyang. Ngam kastrakit din ti supad mo ka na kami. Takawan da kabigit din asimumulangat. Nakawan kat apain mon. Bimabayan ka pa'y ngaron. Amuyo ka din ti damag, nana. Maipapanitian niya balasang kaw. May papan ka ni Shane. Ha? Apay ni Shane binaws balasang kaw. Masikog ka day. Ah? Jaklam mo, anana. Ang damag ko nga agsusukat ka no ti boyfriend na. Ay na, jakon mas daaw balasang kaw. Kano gumaramping at mga minday di Shane. Kampay iday. Di makabasag pinggan. Ngam kinapudno na. Gumaramping at magayam. Ay na, naku namon, nana. Kat mo taktakawan na pa'y kano da Uncle Samuel ka ni Auntie Eva. Kanayon da kano amapukawan iti kwarta. Ay ka talagang agtakawan tapno adda ilalaki na. Husto ka, nana. Agtakawan, tapno adda paglalaki na. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo. Pangaasim tadimon ululitan tikas dyan nga inaramid mo. Laglagi pam adakkel abasol iti Diyos ti panangketel iti bukod tayo abiyag. Wen anti, imbaglaangan ko nam tanapugsat ti tali. Tano saan, amang hanulam lamayan da kaitan. Kasladyak ngaminan kabailan anti. Nangruna dagiti mangmangag ko a chismis. Mala, bayam dagita a chismis. Aramid laang dagiti nagatul dingiwat na dagita. Di ka kumaagpahabak ka anakan. Panunutam kat dagiti ba nagapagsayaatam. Di mo pampansinan dagita a chismis. Anti, kang runa anti amin, di mo kumaguraan da papaken mamam. Wen, ung tanda ka, gaputa ipatpatag da ka. Ung tanda ka, gaputa kayat da masuruan ka. Dayta kumati imulam iti panunot mo, Shane. Dayta, umanay mat siguro dayto akawas ko. Makaammo ditan no sa dino ti papanak. Nasa isaya at laangan nga agtalawak. Iti kasta, awanan ti ung tanda papakad mama. Kan agtal namat ng tibiyag da. Agawak ti rumar. Taamangan numasang patandak dito'y balay. Shane! Sa dino kayan mo? Shane! Nagulimag mo dito balay. Napananmanan nga ta ni Shane. Hay, napanman nga ta nagbulakbol. Ay na, talaga saan nga naknakam da ya Shane. Kaya't nan samanan ti maungtan. Ne, apay ngay bakit? Rabina, yung aking gaito. Awan pa'y lang yanak ta. Sa dino ngay nga tandayan na. Day tamat nga ron ti pagsidawak lakay. Italaang mat anapasamak ti kastoy. Podno nga dadagiti kuntaway amarapian ti anak ta. Ang nakaawid kuman iti kastoy nga oras. Wan nga ron. Ay sus, sabali tagparparik na kanyak Samuel. Ha? Nene, anya tikat mo asawan? Nagtalaw samot ni Shane. Anya? Ay nahaawanan lakay. Pinanawan na tansan nga agpaiso ti anak ta. Kasta nga tangag paiso.
No saan ang nagtalaw? Adda ko man dito'y balayan iti kastoy nga oras. Simmangpet ko man Samuel. Urayan talat tabakan. Aging ganton madamdama. Amangan mat no talayang napatag na panan na. Gusto daytan apa naging inom mo, Shane? Nabatakan. May anak ka dila ang friend. Di ka agdanag, takabaulak ti bagik. Anam, Shane. Kaya't ko laang mat ngay liwag ti sakit tinakam amarikrik na. Danggayan na kit di nga ginom Aginom ta, aging ga iti kayat ta. Mati ti basom ta kargaat, friend. Okay. Ati ti baso, friend. Kargaam nga rodan, Ayos! Cheers! Nagkimasa talaga ti arak. Naglamuyot ti panaggayos na iti karabukod ko. Launay ang friend. Ayaw gayam. Madamag ko man laang, Tanya. Anya dayta, Shane? Nabayag ka ka din, iti daytoy abar? Oo nga. At tawin ko nga trabaho dito kas may sa waitress. Mayat dito tagalan ti dagiti customer amang ititip. Sala nga dayta. Napigsada pa'y nga table. Ha? Sana bale. Isurok tukan ka ti teknik. No kasano amakaado. Ay, kumusta mat nga tanda papakan, mama? Awan mat namin mabalin ko pagdamagan mo kumusta damat ta. Naragsak na nga ta, iti kaawan kon iti dadnada. Ay, sapay ko ma. Tanasaya at matlanta ti kasasaad na. Ada customer, tinasayat, asikak, damagak no anya ti order na. Hi sir, anya ti masapul yo? Anya ti order yo kunak kuma? Sikat ti masapul ko, miss. Ha? Kahit kusuan. Agtugaw ka, tagsarita ta. Okay. Sanak ngagtugaw no awan ti alaam nga inumag, sir. Among ka diyan nabayag ka na pinalpaliw. Anya? Kat agyaman ako na, ha? Kaputan na kasarita ka matlang. Anya ti kayat mo asawan, sir? Amom, saan mo ang bagay tagnay di tikas tuyalo ka? Isungan naman nugot ka. Iyawit ka. Kat agkalay satan. Ikari, di kan to babawi. Ipaay ko amin na kasapulam. Kat di kan tulumdaang iti denak. Anya? At iti sweldo, bakit? Nagadumat tanda ito, Jay. Siyempre, ha? Dakkel ngamin tinabingay, Mita. Iso dakkel mo tagatad ti mayawat ko ka. Ha? Agyaman ak, Jay, ha? Aywan gayam. Panagkonaktat naskan amamam da ito, Anya dayta? Masikuga kon. Ha? Agpeso, Shane? Wan. Nagsayatan ngay bakat. Kamo dyan na. Agbalina ko nga, ma. Yes! Yahoo! Nakalagragsaka kiti dayta na umak bakat. Atoy, mangan ka amangan bakat. Itigas ta, nasalun at tutipas ngay mo. Nagluto ako ito paborito matinula. Agyaman ak lakay. Hawanan yaman na bakit? Nala, agtugaw kan tamangantan. Oops. Tumaktak
nagkalin di dyan mo. Is amasapol nga iwanan ti sigug mo bakit? Ikaw na nagbamban mo. Bayam, nagiti matrabaho ni ti balay. Tasya kung ti mga ramid, ha? Di nakpakadanagan lakay. Kabaalak pa'y matiag trabaho. Saan ko manatanggan ti ulom, ha? Basta noan niya dagiti imbaga, iso ko ma itong palang. Alawanan, matungpal ti pagayatan, boss. Very good. Unay kamatan. Nabartag ka man na nasimbang pa. Saan mo't bakit? Nakainumak lang. Lakay. Liklikam kumamutan ti uminom iti ara. Nang runa ita tamasikuga kun. Di ka kanimadanakan. Tauragin inumak. Amok mati obligasyon ko kang ka. Ngam, saan kumamot ka na yun? Panunutom kumamot ti sanon at mo Kasano kaming tulaangan iti agbalin nga anak ta, no agsakit ka, kapo iti kaiinom mo. Di mo ngamin ibagbaga ang agsakitak pa. Nakasalsalon ang atak to ba yun? Kita mo. Healthy ti asawa. Isang awan nga rudrom pa kapag tanakan. Putno nga gininumak. Ipasigurado kumat, asaan kayo abay-bayan. Nanguruna, enton at danton anak ta. Dahil tati mo lang iti panunod mo. Bakit? Di mo matlamay dison ti cellphone mo, Jay. Itay ka pa nga isam dita. Asino ti ka-chat mo? Ha? Ay, kwa? Awan, bakit? Adalang mo't pagtungtungtungan mi, katagiti ka barkadak dito yung group chat mi. Sigurado ka, dagiti barkadam ti ka-chat mo? Ha? Sigurado ka, kunak? At dayta ka manan ako nak. Ipakat mo man ang tiki naman ng himon mo. Agdamdamag aklaang mat, Jay. Awan mat siguro ti dakas na. Di mo manipilit tikat mo siya. Awan ti dakas nga aramidag. Iso tumanla ka dito na. Huwag di mo kaya't nga agapat naman eh. Kadno si kamat ti mangirugrugi iti apa. Kasano? Kat kanahin mo't ngawin apalpali iwan na kiti karaw ko. San lang na ita? Ikampay di ka ipapanan na dagiti simple apa nagamakit kita. Agdamdamag aklaang mat. Nga magkastakit din ti reaksyon mo. Gusto na. Sumanao ka may lang dita. Makauma. Jay! Jay! Apay ka di bakit? Tulungan nakban lakay. Kasta unay asakit ti likod ko. Naanay ko. Anya? Apay ka nga ta? Diyak manam mo. Basta bigla matlangan na simakit ti likod ko. Tinasayat. Mapantalangan ni di ospital. Tagpa-check upak lakay. Mala, umay ka nga rin tasibahin ka ba? Masay-saya at nagpaiso lumapantalagan dito ospital. Ang mga namat no aganak kan. Ay na, kampal timpas ngay mo bakit? Huwag nga rin lakay. Diyak ba't ninamnama kambal gayam ti anak ka? Kita mo, naglulukmag na. Huwag nga rin Ay, huwag gayam. At ako makidawag kan ka, Jay. Anya day ta? Kayat ko ti agawid iti lugar mi. Kayat ko makita na pabakan mama. Katuan day talaga. Agawid tayo nitong araw di dyan lugar niyo bakit? Ipasyar ta dagiti ubing dyan. Tapno, amok matan dagiti naganak mo. Ay na. Nagtataarmatan na gito'y apo ko talaga. Wan nga ron bakit? Mga paray awdang awiran. Yes, na na. Pasensya ka na, kadagitisan alasaya at ngaylar aramid mi kan kay ti kalabas. Nalaos ti panagbabawi mi kin ni mamam. Kinapudno na, sinapsapul da ka. Ngamawan na pulos da magmay mapankin ka. Sapay kumata mapakawan na kami anak ko. Pudno ti kinuna ni Papa Machine. Kat sapay kumata mapakawan na kami.
Kadagiti aduan nagbasulan, bikan ka, anak ko. Awanan kanyak dagijay, mama. Papa, para kanyak, da kayo lata ti pudpud no anaganak ko. Isu adi kay agdanag, ta sa anak anagimula iti sakit tinagam kada kayon. Napayagan anapakawan kayo, mama, papa. Hala, agyaman kami unay siya, anak ko. Awan na yaman na, papa. Asino nga'y kumatiag si sinaranay, no saan ada tayo matla ang asa nga pamilya. Kayabanan ni Jay, anak ko. Nabartag samutan. Ay na, bye-bye anyo laang, mama. Di na ngamin kayat ti maayaban, no kasta nga da kain inuman na. Amangan no isupay ti pagapaan mi. Kasta aya. Wan, saan na bali? Agawid matlaang dayta, inton marikna na at talaga adinan ka ba ilan ti uminom. Ay unay ka, Jay. Insarwang matlatan dita. Sinubra amat nga minti iminom. Ika namang gitidin tanong ay naman bakit. Siya nalamis. Kapilang itado ngayos. Mabit laang, kat ni agsang sangit na kiti uping. Mapan ko pa'y laang itat kada papa. Ako, dali, makainom akong itinalamis. Wala, iyag mo pa lang nga ro kita po ko. Tas siya, di mga awir anak ko. Wan man, papa. Ay na, kasta unay man kami nabartek ni Jay. Tanda ni di napain ka pa ilang timag na itay. Ay, wan nga rod, papa. Sinubraan naman nga minang tinagin. Sapay nagmadi, di bartak na. Alala, ibati mo na kiti ubing. Tas siya kung timakam mo mga awir ka na kuana. Ingkasi kansuan ang tasawa man ako. Gusto naman, agsardeng kayo, agsangsangit apo ko. Hoy, siga ang lakay. Anong dagit anak ko, ha? Habang agsangsangit Kadilam sama ta kita beng, ayok ka. Apay ko, apa dumanok ka nga ite? Daytoy pa. Daytoy munti parakin ka. Lakay! Tumaray kan! Umayan ni Jay! At dagam na abunang! Kautingam ti tumaray! Pasensya kan, Jay. Ang panagkunak, jakon makaanos iti danang. Agasa mantikas Jay ngay naramid mo iti amak. Dinanog-danog mo. Sabon to kinamat iti bunang. Nasayat ka di pa iti kasta panunot mo, ha? Shane. Ikarkarigatak mat nga anusan kan awatan ti kinamamartag mo. Ngamno ti panang kabil mo kan ni papa. Sabalin asaritaan day ta. Uray kaskasano. Imbilang ko ida kas pudpud no anaganak ko. Nasaysayat sa langan nga agsina ta. Iti kasta, saanan maulit pa iti inaramid mo kan ni papa. Jay, dumakdak ka lang dagiti uping. Ngam aging ga ita. Awan pa'y makita ka nagbaliwam. Nupudno nga ipatpatagda kami kadagiti anak mo. Jamon ti arak, kat ipamaysamon ti agtrabaho. Iti kasta, awanan ti kastoy mapasamak agulo. Kastam ka dilatan, Jay. Talaga ka di nga awanan ti panagbalbaliw mo, ha? Mangurugi ka man ako laon, siya. Kasano? Kat makauma matan ti kasta nga raramidam. Awan lakit nabartag ka sumangpet. Imbis atulungan nak ang mga awir kadagiti anak ta. Saan mat? Taday tamat arak yun unaam. Ay na, makauman na talaga ti kastoy abiyag. Hindi mauma ka. Woo!
Abay, di ko na. Siga lang ay timaw mo. Ha? Tapno ibakakin nga, ha? Naumakmatan ka. Kinapudno na. Siya kung balik natisigot arang sakit nagbaitan ta. Wan! Isuan na sa isaya at langan nga agsinatan. Iti kasta, malpasan da ito asaritaan. Agsinatan, Jay!